nkuko mubizi ngendeka hejuru televiziyo babaca. Uyu munsi rero ubwo nari maze gutemberezwa ubwami bw'Imana, nari ndimo ngendagenda imihanda ya paradiso. Murabizi ko paradiso ari wo mujyi mukuru w'ijuru. Mba mpuye n'umuntu ntatekerezaga ko yaba ari mu ijuru. Noneho yaracyura uko namuherukaga. Yampaye nka Jay Polly, salama Jay Polly. Salamu Musa. Umusaza bite se mu ijuru hakora iki? Wahora n'iki ko nanjye nagize gutyo ngisanga mu ijuru? Gutyo gusa. Burya tungo dutegereje umunsi w'urubanza. Ndumiwe pe. Ubwo naherukaga hano ubushize rero nahuye na sogokuru Mpyisi. Ambwira ko abamarayika bamaze igihe bigaragambya ngo barambiwe amababa. Ese byaba byaragenze gute? Man, iyo nkuru yabaye ndende hano mu ijuru. Abamarayika barigaragambije ngo barashaka kuba abantu, ariko Uwiteka arabahakanira. Bamwe barivumbura bagikuzimu, harimo n'umujenerali. Abamarayika bahitamo kugikuzimu bava mu ijuru ku bushake bwabo. Erega nawe wabumva man, bahora baririmba bavuza impanda bakagira bagatagangara. Uhoraho ngo ibye bihoraho nta kuruhuka. Kugira ngo ngewe ze amahirwe nagize bya bintu nanyweye ko bikiri kumparanta umuhogo wose sinakabaye indirimba mu bimbere. Erega mani ikuzimu ikibazo cyaho nirihatanura ry'umuriro, naho ubundi ribaye atari iryo twese twakwimanukira. Ndushijeho kumirwa.